benshi bibwiraga ko hari amazina yibagiranye mu mateka ya politiki y'u Rwanda ndetse n'iy'akarere k'ibiyaga bigari, ariko siko bimeze. Mu gihe intambara n'ubushyamirane bikomeje gufata indi ntera hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, irindi zina rikomeye ryagarutse ku meza y'abakuru b'ibihugu, Jean-Luc Habyarimana. Uyu ni muntu ki? Ese kuko za guverinoma za Kinshasa na Gitega zaba zirimo kumukoresha nk'ikiraro cyo guhuriza hamwe abarwanya Kigali barimo n'umutwe wa FDL ugizwe n'abajenosideri? Ikaze mu isesengura ryimbitse ry'amakuru yacu uyu munsi. Niba uri mushya kuri iyi channel yacu kandi subscribe, kuko tugiye kwinjira mu miziki kibazo tudasize na kimwe. Nshuti bavandimwe bakunzi ba Pilot News TV, kugira ngo twumve neza iby'iyi nkuru n'uruhare rwa Jean-Luc Habyarimana, reka tubanze turebe uko ikibuga cya politike gihagaze muri iki gihe. Ntabwo ari ibanga na gato ku mubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeje kurangwa n'ubushyamirane bukomeye cyane bushingiye ku mutekano w'akarere. Kigali ishinja Kinshasa gukorana bya hafi n'imitwe yitwaje intwaro irimo by'umwihariko FDLR, umutwe washinzwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ku rundi ruhande, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo igashinja u Rwanda kugira uruhare mu mutekano muke wo mu burasirazuba bw'igihugu binyuze mu mitwe ya AFC M23. Ni muri uyu mwuka w'impaka zikomeye cyane n'ubushyamirane budasanzwe, amazina y'abanyapolitike n'abandi bantu bavugwa mu matsinda atavuga rumwe na leta y'u Rwanda akomeje kugarukwaho mu isesengura rya politike ya buri munsi. Aha rero niho hahita hazamo iri zina rya Jean-Luc Habyarimana. Ntabwo ari izina rishya mu matwi y'abakurikirana politike, ariko uburyo riri kugaruka muri iyi minsi biteye amatsiko. Uyu mugabo umaze igihe avugwa mu nkuru zifitanye isano n'ingendo ndetse n'imikoranire ikomeye cyane ivugwa hagati y'abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda n'ibihugu byo mu karere. Reka twibaze tuti, Jean-Luc Habyarimana ni muntu ki mu by'ukuri? Kugira ngo twumve impamvu ibihugu nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi biri gushaka gukoresha uyu mugabo, tugomba kubanza kumenya uwo ari we ndetse n'amateka amuri inyuma. Jean-Luc Habyarimana ni umuhungu wa Kinani, navuga Juvenal Habyarimana, uwahoze ari perezida w'u Rwanda. Ntabwo ari umuntu usanzwe mu maso y'abahunze igihugu, akomoka mu muryango wigeze kugira ubutegetsi bwose bw'igihugu mu ntoki zabo mu myaka myinshi mbere y'umwaka w'1994. Kugeza ubu Jean-Luc azwi nk'umwe mu banyapolitiki b'abanyarwanda bamaze igihe kirekire baba hanze y'igihugu, cyane cyane ku mugabane w'Uburayi ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru amuvugwaho agaragaza ko yagiye agaragara mu bikorwa byinshi bitandukanye n'amasezerano atandukanye atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kigali. Akunze kugaragara mu biganiro bya rwihishwa no mu nama ziganira ku miyoborere y'ahazaza h'u Rwanda nk'uko babyita. Nubwo uyu mugabo atari mu banyapolitiki bafite amashyaka azwi cyane cyangwa ngo abafite imyanya ya politiki isobanutse mu mashyaka ya opposition, izina rye nk'umuhungu wahoze ari perezida rikunze kugaragara cyane mu nkuru z'abarwanya u Rwanda cyangwa z'abanyarwanda ba mu buhungiro. Iri zina rimuha uburemere runaka ku rwego mpuzamahanga ndetse no mu bantu bagifite imyumvire ishingiye ku butegetsi bwa kera. Ibi rero abayobozi ba Kinshasa n'abagitega barabibonye, bamenya ko bishobora kubabera iturufu ikomeye cyane. Reka dukomeze ducukumbure neza iby'izi ngendo. Ubusanzwe umuntu yari gukeka ko Jean-Luc Habyarimana yibera i Burayi ntagira ibindi yivangamo, ariko sibyo. Mu bihe bitandukanye baherutse gucamo amakuru yizewe yemezwa n'amasoko atandukanye avuga ko Jean-Luc yakunze kugaragara cyane mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane umurwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Kinshasa ndetse no mu Burundi. Ushobora kwibaza uti, kuki yagiye muri ibi bihugu byombi muri iki gihe? Igisubizo kiroroshye cyane. Izi ngendo zikunze kuvugwa gusa mu gihe umubano w'ibi bihugu byombi, ni ukuvuga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi n'u Rwanda, utifashe neza na gato. Biri kuba mu gihe hari intambara leta ya Kinshasa iyobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo irwanamo n'umutwe wa AFC M23 ugenzura ibice binini
bya Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Amakuru atandukanye ava mu nzego z'ubutasi ndetse n'abasesenguzi ba politike yemeza adashidikanya ko ingendo za Jean-Luc Habyarimana muri bihugu ziri mu mugambi munini wabyo wo gushoza intambara ku Rwanda. Uyu mugambi si uwa none, ariko nanone bashaka kuwucisha mu mutwe w'abajenosideri wa FDLR binyuze mu gushaka uburyo bashyigikirwa mu by'amafaranga ndetse n'ibikoresho. Aha niho ibintu bihindukira ibikomeye cyane. Kugira ngo twumve ko ibi atari amagambo y'abanyamakuru gusa cyangwa ibihuha byo ku mbuga nkoranyambaga, reka tugaruke ku ijambo rikomeye cyane Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze mu kwezi k'Ugushyingo 2025 ubwo yaganiraga n'abanyamakuru mu buryo bweruye. Perezida Kagame yavuze ijambo rikomeye cyane. Yavuze ko mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi amaze igihe kinini akorana n'abarimo umuhungu wa Habyarimana Juvenal wahoze ari perezida w'u Rwanda. Intego yaba ari imwe gusa, kubaka no guha imbaraga umutwe wa FDLR kugira ngo uhungabanye umutekano w'u Rwanda. Reka nsubiremo neza amagambo Perezida Kagame yavuze kugira ngo mutayibagirwa. Yagize ati: hambere aha mu myaka cyangwa amezi twamenye ko umwe mu bahungu ba Habyarimana na bamwe mu bantu bahunze hano batuye i Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze igihe bakora kuri gahunda ya FDLR ndetse binjijwe, baterwa inkunga y'amafaranga ndetse ngo bakaba bamaze igihe bakora ibintu byinshi ku mabwiriza ya Perezida wa Kongo we ubwe. Bavandimwe, reka dusesengure iyi nteruro. Perezida Kagame yemeje ko atari ibintu byikora, baterwa inkunga y'amafaranga ituruka i Kinshasa ndetse bakabikora ku mabwiriza ataziguye ya Perezida wa Kongo. Perezida Kagame yakomeje agira ati: twarakurikiranye tubona inzinduko nyinshi basuyemo guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Kinshasa, hanyuma tunakurikirana ibikorwa bagizemo uruhare, yemwe harimo n'abari abayobozi ba guverinoma bahunze nko mu myaka 20 ishize. Nanone kugira aho bahurira na FDLR cyangwa ibindi bikorwa byo kubangamira ubusugire no gushyira hasi guverinoma. Ibi biratwereka iki? Biratwereka ko inzego z'u Rwanda zari zizi neza buri ntambwe yose abagabo bateraga. Ntabwo bavugaga gusa kuri telefone, ahubwo baragenda bagakora inama imbona nkubone Kinshasa. Aha harimo guhuriza hamwe abantu bose banze Leta y'u Rwanda cyangwa se bakoze ibyaha bagahunga mu myaka 20 ishize. Reka twinjire mu isesengura ryimbitse cyane. Ushobora kwibaza uti kuki Kinshasa na Gitega bahisemo gukoresha Jean-Luc Habyarimana by'umwihariko? Kuki batakoresheje abandi banyapolitike basanzwe bavuga rikijyana? Igisubizo kiri mu miterere y'abatavuga rumwe na Kigali. Ubusanzwe abantu barwanya Leta y'u Rwanda bagabanyijemo ibice byinshi cyane kandi ntibavuga rumwe. Hari abarwanyi ba FDLR bafite intwaro mu mashyamba ya Kongo, hari abanyapolitike bibera i Burayi na Amerika bakoresha imbuga nkoranyambaga gusa, ndetse hakaba hari n'abahoze ari abasirikare mu ngabo z'u Rwanda, tutibagiwe ubwo ndavuga izi ex-FAR mbere yo guhunga igihugu. Guhuriza hamwe aba bantu bose ngo bagire intego imwe n'akazi katoroshye na gato. Hagati aho rero amakuru atandukanye n'abasesenguzi ba politiki bavuga ko Kinshasa na Gitega bahisemo kwitabaza Jean-Luc Habyarimana kuko bamufata nk'umuntu ushobora kubafasha guhuriza hamwe izo ngeri zitandukanye zose mu buryo bworoshye kuri bo. Uyu mugabo ni nk'ikiraro. N'abasaza bahoze ari abasirikare ba ex-FAR ndetse bakanahuzwa n'umutwe wa FDLR wiganjemo abantu bumva ko bakomeye ku matwara y'ubutegetsi bwa kera. Nubwo ibikorwa bye bitajya bihabwa ibisobanuro byuzuye mu nyandiko zemewe n'inzego za leta z'ibihugu, izina rye rikomeje kugarukwaho mu biganiro by'akarere.
ibi rero birerekana uburyo ibihugu by'abaturanyi birimo gushaka gukoresha amateka kugira ngo byubake umutwe mushya kandi ukomeye uzaba ugizwe n'ihuriro ry'amashyaka yose n'imitwe yose irwanya leta y'u Rwanda. Mu gusoza iyi nkuru yacu ni ngombwa ko twumva uburemere bw'ibiri kuba. Ntabwo iba ari filime, ntabwo ari umukino, ahubwo ni ubuzima bw'akarere n'umutekano w'akarere uri mu kaga. Umubano w'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi ukomeje kujya mu manga uko bwije n'uko bukeye. Isesengura rya politiki riratwereka ko mu gihe Kinshasa yaba ikomeje uyu mugambi wo gutera inkunga amatsinda atavuga rumwe na Kigali hifashishijwe abantu nka Jean-Luc Habyarimana ndetse ikanahuza n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, amahoro mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari azakomeza kuba inzozi gusa. Bivuze ko uru rwikekwe ndetse n'irushanwa ryo gushyigikirana n'imitwe yitwaje intwaro nta kindi rizabyara uretse gukomeza umwuka w'intambara. Nuko bitega amaso tukareba niba koko uyu mugambi wa Kinshasa na Gitega wo guhuriza hamwe abo bose uzagerwaho cyangwa niba ari ukongera guta igihe n'amafaranga nk'uko byagiye bigenda mu myaka 20 ishize. Ese mwe murabibona mute? Ese muratekereza ko kugaruka ku izina rya Jean-Luc Habyarimana hari icyo bizahindura ku mbaraga z'abatavuga rumwe na Kigali? Ese mutekereza ko guverinoma ya Kongo izigera ireka gukorana na FDLR nk'uko ikunze kubyizeza amahanga? Tanga itekerezo cyawe hasi muri comment section ndambiro utubwire uko byumva. Nk'ibisanzwe ni Pilot News TV, ndabakunda cyane, ukomeze muhane nanjye muri abagaciro.